Odofo eji di se wo ho ye pa ho adwuche lady me so me ho ye wa ha menua we di me korra ne me errands keto bi nanso me wo achew pa bi anase me ka sem plead e di ma yem papa Ghana IGP enti me sra boa me fa o plead to video ya se ma me na ye nyina ye nka ensamo ne ye mfa sa plead e ma yem papa dampare police IGP e wo Ghana na ye nhwe so obetimi atie asem we no aye mo akakra yam papa dampare se me hwe social media isu dia na ne ma ekoso police Ghana Police Service mo page dia na se dia mo bo adwuma pa se mo photo shoot no ne mo krama no kra na me hu kra na se me ano se me ni age pa just you guys are just on point na say me notice se mo akoche ye frɛ ne sen sofo bi a wama ye kan sample kra wa mashata wale ya kare se nkomhye no na me se ene ye papa IGP o bodwuma papa o Ghana o papa adie ba ko a me ha me am pese me de betu wanim we dey I'm pleading with you yem papa dampare in the Ghanaian community me hu se adwuma a wo boyi kire se wani abre se wo beboa na akufo ado aban na mo fix country no pa so said their my man ebi su hu se mwate na mo bodwuma papa ade ehia kese pa se adwuche lady mpesa me de to anim ne se hwe constitution no mu Ghana constitution no hwehwem to bo ase papa we de anya se mbekere wo adwuma to bo ase na hwehwe correspondence ni bi ma ye ne enhwe se mra bi wo ho a ye de bekekere atrofo deceivers any liars and no you very very important enkrofo a wo mutimi fabricating some nti meka se fabricators and liars among Ghanaian community e papa dampare wo mu hu kura chen and robbers na Ghana yes Ghana ye Christian country papa eniema o man no ye mu bitimi je no aya na mitimi hu se yampa se Christian country Ghana ni betena se fabricate asem na wo twantro kese bi se kuntan na ye de ato no o de ato ni nua so ye de onua no bekwa wie nsa wo mu na onua no wo dansa wo mu wo tiemu enso wonim wa bia woni sika wo de be ma bribe woni sika wo de be wurawura mu nti na tese wo so kana no tum na wo tena nsa wo mu ho so fasa wo tena se dwen ho timi se nsa wo mu ho no on deserve na so wonya ho no kokama no ye twantro bi se kuntan ye de ato no so wo yina no ba bia enye yie Ghana ni timi sorry na wo twantro se kuntan na wo de ato ni nua so na ye de na ko remind ye de na ko gina court odi court akoni abani sika woni hu nyina wo se no asem no obeka so woni mu hwe enam so woni sika odi be me bribe anase odi be sorry agina yie nti no obe sofa papa sa na obenya no atete awatete Ghana ni betimi asori no wa claim nsem watena se plan is untruthful things no odi agu ni nua so papa enkrofo a wo mu ye fabricators and liars e wo Ghana no I'm telling you say wo mu hu echen and robbers cry wo Ghana because say obi wo ho a say obe fabricating asem no obe twantro no de ato ni nua so say onua ni na no ba bi enye ye woni pa bi wo ho nso a ompe kasa it won't me ma bontin me yi na no ompese wo no obi abenya hehe o social media so ntino obeteku na Ghanaians binum so age fabricating no edi na omu di na tem no omu destroy no na the end of the day say asemu a ebetimi do akọ court jail ana say do bokọ to serious situation bi mu a na do akoto enti papa dampare adwenche lady me pa ocho me nkoto dwegu from papa we dia mesrew fabricators and liar among Ghana community hwe constitution no mai se mra bi so wo dada na jamate na konto nwachenti bi a minimu a mesrew se mpa ocho hwe na ma ebi nchichire nkrofo bi no because obi wo ho a ye nuanum police fo am wo Ghana mu betimi akọche no de na famra kwa ebi so tan ezo say nipa no na ye mu bi no te backstage ni enim say no kura nim ni we innocent people acho papa I was so many areas a branch FFF ababa FFF wa born bra wa yire no ho abri ni mojania succeed in life o tanke ka obi taninti odne beto tankuru wo mu ase no ama wa hyehyɛ abayama ne ebi wa hyehyɛ problem bi ama no ne nipa kora ko tom obi free situation no no na
ne life a wabo for years na bra bo a wabo for years bra wa bre bi obetena konti ma sofa ana wote Ghana wabo wote se na dwuma ko ni school bia ton niema a sofa nya ni dwetire anase bo nya ne store bia niema ye fan ama no obefiri sa situation no na ne bibia ahye na sam no ye de na ye twato no so no onim ho hwe enti papa mesro hwe ho mayen because fabricators and liars among Ghana community no they are very dangerous. If you are abroad and abroad everybody in abroad knows say emrane wahan wo ye list mistake no obi do fa aban mra so a wo be djuru. 99% no obi a comport no ho kakra wa ha ba ebi so wo yen so ye so abroad ha pa. But Ghana de ne de dodo no efo say o emra bia ntimi nye e no obetwa ntro no to the level bia is believable. Enti ne betimi amani nua bia koto onsohwem o hawo mu amane mu o time mu na nkrofo nyina tuogu no so di natam o time no enso no onim ho hwe papa dampare se ene yen papa no mo ye ya asofo esi wo hu se bi no wo mu a wo mu nye truthful na wo mu timi ehihye nkomfo edi how my managing dia ene me paachofo ani to form na ye wo notorious liars and fabricators ewo Ghana almost cause a lot of chaos, panic and disaster ewo nkrofo lives mi e betimi abase nipa no wono ni mienu nyina na free kro bi so wo hu se nipa na drabrabo mu e chen no enti obefa kwa bia so possible na we destroy na ko twantrato no so obi wo hokra bia na me kan wo hu se ni nua bi wonya kunu bi ana wonya papa bi ana wonya maame bi amaame no age na tumu ama na adwuma bi a oboa na wono na di niam bi free baabi ba so wo hu se nipa we ikra onfa bi mu obi a oboa no timi se maame we se de wosi age akoa ya tumu maame fa kwan bi so obefa kwan bi so akotwa ntro bi a nipa ne yi na no baabi a enye yi until so obenya no ho atete no na sa ban mra kra nso ni mu a na che say enipa no will destroy ni bibia and papa dampare we dey acha opa keke na me bro papa bo modia na to ani na to obo asehwehwe constitution no me enhwe ana aja wo ye police ni pani dey bia na mra bi te ba bia meti ha minimu a na aja mebi enchichi nkrofo bi no na duru ba bi obi ho ye bibi na sa mo che no a aya bi o mo fo mani to fom na mo nhwe na enipa ne bi hihye sumase a wo mu din se nhunu womu na be koso problems na wo backstage ya connect niema na abe nipa kro no wonim den no akotom se tem until at the end of the day no na koye say nipa no ono no ye bad person na notorious person na ankasa no wote kona so baby na wadwodwo no ho no wo hwe na nani age no wo sere na enso obi a wo ye innocent person so fa obi wo ho a wodi you can say a political party be a chinti no wo bekwa akotwa ntro bi se kuntan no de ato other political party bi so wo mu yi wo ma no ba bi enyi papa hwe wo nyina it doesn't matter what kind of political party is it can be any political party bia entro any fabrication aseye mu bebre ma enti eno so cause problems pa e wo Ghanaian community ti papa dampare hwe ho man pa why adwunche lady madesre die ni meda wase